yourself because we worship an awesome God. Amen. Hallelujah. In celebration of Samoan Language Week, we'll start off with this track. Feel free to dance along and sing and to celebrate God this morning. Amen. Tangata uma Osana hallelujah ile tua wa mamalu ale shauninga Bea uma le tua bea angelu tangata uma Osana hallelujah ile tua wa mamalu ale shauninga Matangata uma Osana hallelujah ile tua wa mamalu ale shauninga Samai ia pati patia Ulona lofa leo mawalunga Patia Luna lofa Lewa maualunga Waialeala Ukumoni maleola Lewa samawa Aile sala sola Nilea umaile tua Osana hallelujah ile tua wa mamalu ale shauninga Ulibea uma ile tua Yehowa nilupata uma Osana hallelujah ile tua wa mamalu ale shauninga Patia Ulona lofa Lewa maualunga Waialeala Ukumoni maleona Lewa tamawa Aile salotona Tabita le fai salamo Fai salamo via ina peseia Fata pati popo le manava siva mali e io na luma Samo mai ia pati patia Olona lofa leo mawalunga Let's
Tulai mai le nei tai au ta penailo tangata ta penalolo le nei tai au mo le tatou taulanga viinga. Hallelujah. Le nei tai au. Praise you, Lord. Before we start, I just want to start with a verse from the Bible. Mataina be taitaina lo loto ma'u le nei tai au. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Amen. E peru lo na mata upu esfulu tolu alo na fai upu le esfulu lima. Hallelujah. Papeole nei o ia tātou te avatu so o aile taulanga o le viinga i le atua. O le fua leo tātou lau ngutu. O loo whaafetai atu I lona suafa. Hallelujah. This is Hebrews chapter 13 and verse 15, and it reads, Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God. Jesus. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. O le viinga ma le taulanga o le tatou matafa yoile fa fo ile atua. Amen. Amen. You and I were created to worship and to praise God. Yes, Amen. Jesus. It's a tau ona tatou I loa ona fa fo I atu le viinga ma le fa fetai ile atua. You know, I highlighted from my ofua o tatou laungutu. Amen. What is this? What is the fruit of our lips? Amen. It's not only how you say thank to God or you acknowledge and you confirm in your heart that amen. But it's the things you also do. Amen. Amen. If you read on, I'm also telling I want you to read verse 16 from my. Even though we do this to honor and praise God, amen. That too can honor God in terms of praise. Amen. I don't know where you are with God, but you see, an act of love is also your praise to God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Taulanga
Hallelujah, Lord. Worship you, Lord. You're worthy, you're worthy. The Lion of Judah, the Lamb of God, the Anointed One. Mamalu, you're worthy, Lord. We honor you. We give you worship. Leona,
Amen. Just stand in the presence of God and enjoy this moment. Amen. Amen. For my awa le ngalo ya te oto na ngalelei malolo fatu. Awa tau langa fa pena if you fia ai le atua. I want to read this again because I want to get it into our hearts. Hallelujah. Awa le ngalo ya te oto na ngalelei malolo fatu. Awa tau langa fa pena if you fia ai le atua. Amen. You see, pole asa tatou tau mawhai e whaafo i levi inga i lea tua. A e lei loa alofa. A e lei loa fo'i anga le lei. Amen. If you do not know love, if you do not know kindness, amen. If I fua lava tatou vi inga. But I want you to humble yourself this morning because we are all guilty of this. Amen. E yele taimi, I know there's a time na e itai. Amen. And you let that, anger take over the love that you have. Amen. Ele taimi tatou te itai. Ona matua ita la ia wangalo ai lo alofa. But the word of God says that e sili ona manuia le tangata I loa alofa. Ma le tangata I loa anga le lei. I lo levi inga ma le taulanga le tau te mawhai e whaafo I le atua. We can sing with beautiful harmony. Amen. But if you do not know how to love, if you do not know kindness, in the English translation it also says share. Amen. That is something we struggle with. Amen. But you see, standing in the presence of God, I don't know what desire you have. Hallelujah. But I'm going to pray this prayer, amen, so that we are all one in the presence of God. Lord, we surrender our hearts before you, Lord. Hallelujah. We come as we are, Father God. There is no place to hide. And they say, me, e mawhai ona lafi ai le tangata o mātou lava, o se ie folasia I malai, I lau sila whangata ma. But we surrender our hearts and we surrender all that we are to you, Father God. Ya e whaamangalo le savali le tangata, ya e savali o mātou tautala o le mātou tū, o le mātou wanga. Cover us, Lord. Cover us, Lord, with your precious blood. I know there are stuff in our hearts. We need to let go and let you deal with it, Lord. May we give you that praise for freedom, Lord. Nothing hinders this, Lord. As we stand and declare, Lord. We know love from you, God, because you are love. Hallelujah. Enjoy the presence of God. Hallelujah. Praise God. Praise you, Lord. Hallelujah.
toi pelo tangata ile tua. Praise the Lord. Now what pelo loto ya te ia. Hallelujah. Praise you, Jesus. Faya levi inga ile tua malefa maoni. Amen. Amen. Seek within your heart as you are standing in the presence of God. Hallelujah. Praise you, Jesus. If you're doing your praise with truth, amen. Heavenly Father, we love you, God, and there is nothing we can do or get done in this life without you. We are truly honored, Father God, to have a God such as you, Lord. Lo fa'amaoni o lo mato ta'uta'uina o lo mato molimawina I le aso ma le aso o le malosi fo'i mau te maua e mai lau o fio lea. Hallelujah. We have heard so much put downs, Father God, on us, but o lo o angengia pea le fu'o le manu malo lea mato te ala fa'i mai ai le tai au ta ma mato te ta'uta'u atu lo le lei o lo fa'amaoni o mato tangata. Father God, we pray that you continue, Lord, to guide our walk, Lord. Continue, Lord, to whisper that whisper of peace and love in our ears, because sometimes we can get overwhelmed, Father God, by what goes on in this world, that we forget you, Lord. We acknowledge you this morning to come as we minister, as we serve you, Lord, to come as we open your word, to come as we praise, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Fa'afetai tama. Ta'awatu bea ile tua lona fa'amaon. See, it doesn't matter what you've done. It doesn't matter what we did in the past. As you are standing in the presence of God. So if that we are made and created for his plan. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Leo você
Hallelujah, Lord. You're worthy, you're worthy. All that we are, Lord. We bless you, Lord. Blessed be your We name. honor you, Lord. Bless your people. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. You're worthy, you're worthy. All the glory and honor belongs to you, Jesus. Praise you, You're Father God. worthy. Levi inga lea male taulanga lea whaaftaya lau whanau ta mai le nei tai au ia te oe. Father God, we love you, Lord, and we are so grateful, Lord, for who you are, your faithfulness, Father God. Olo mato molimawina pea lo whaamaoni le aso male aso. Father God, as we stand before you, whaamanuia iloto lau whanau, bless the hearts of your people, Lord. We receive, Father God, your blessings this morning. We receive, Father God, your healing in your name, Jesus. And everyone shouts, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Turn to the person next to you and say, God is good. Turn to the person next to you and say, you're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Praise the Lord. You're beautiful. Hallelujah. Everything is
talo whamanuia fo e tatou taulanga e mese le sifuluai. Heavenly Father, we surrender to you our tithe and our offering, Lord. Ia whaia e lo finangalo tama, ia le ngalua e ina fo i o le nei misiona tama. Matau loto lava tatalo ia e whamanuia, i a inga, whiangai e ma ngaluenga tama. We pray, Father God, that you restore and just renew their strength, Father God, spiritually, physically, and mentally, Lord. In Jesus' mighty name we pray, and everyone says, Amen. Amen. Nene taimi, prepare your hearts as we sing this song. Mole tato, the word of God. Amen. Tato launga fo ilene tayao. Praise the Lord. Awaileva no tamal fale. Praise the Lord.
lava se tangata e mawhai o na whaalua ina le alofa leo le tua e tau mulmuli ia te oe. Don't know about you this morning, but think about the love of God. He is so faithful to us. His love endures forever. As He promised, He never left us nor forsake us. Whatever struggles, whatever challenges of life we face each day of our walk, He never fails us. And this morning we thank you, Lord, for guiding us. And we thank you, Lord, for helping us this morning to give back the glory to you, because all the honor and the praises belongs to you. Hallelujah. Mato whaafutailia tamal le taiau. Wai le ise mea mawhai o na whaofo le tua lau fio. Amen. O na o le mato taulanga ma le vi inga e peo na e awa o ina ai mato. A o le whai le vi inga ma taulanga. O le ava lea ia te oe lo mato o tua. Mea le kalesia. So stay me tātou te o mai ai ia whai le vi inga ma taulanga i le tua. Wa le ava lea o le mi ngao lea i le tua. Tātou te whaalo alo atua ia te ia ala i la tātou tapua inga. Whamanuia le tua iau tangata. Whamanuia le tua ne kalesia. Whamanuia le tua i le aingo le whaatua tua. Mai sol tino ke riso lo whea ngai ma tapua ingo le ne yasu. We say we thank you, we love you, and we adore you this morning. Hallelujah. We thank you, Holy Spirit, for your unforeseen work in our lives. Amen. Whaftaitele tama, whaftaitele angapa ia, i ngā luenga lilolo e whaia pēr yo mātou o langa. Tu mau atu ia te oe le vi inga nei maso umai o le whawawau, ala langa whatasi le whanau a le atua. Amen. Amen. Ia ave se stau langa pate vi ele atua leita e au. Hallelujah. Yeah, thank you worship team. O le atu le whamalo le tātou a ingal nei tae au. Malo le whaitaulanga i le atua, malo fo il whaithi inga. Ia lea ua tātou o mai le isi vaenga tā ua tātou tāpua ingal nei asu. O le upu whaauina le atua. This is another important part of our service. Our worship is to hear God speaking directly to us. Amen. So, ia lelei lau whaalongo, ia lelei lau whaitau. So, stay mi tātou te o mai ai, ia tātou langona le leo le atua ilona whetalai mai a te i tātou. Whatalo whātu fōi le au mātutua, tātou I kalesia. Malo le folau, malo fōi le au ai mai nei tae au. E whaawhelo I atu fōi le au whainga luenga tofia le tua le tātou kalesia. Malo le soifua manuia. Malo a fua, I laua maua.
le lofa sili ese o tātou tāpau sili langi mā lole ngā lulue, mā lo fo i le taupati mai neva yasu, i le whianga iai ma so o se whaiva, ma so o se wala awina ua tofina i tātou. Wala au atu seisi le wali i le au te wa aia toi whawhoi oe e anga i mai tonu i wha mole mole, e whail tātou la unga, ia e mai se foi tātou whanau e au mai tonu, au ane iai se toi whelua i le taimi o le upo a le atua, wha mole mole tātou ti akono, ia se iwa ai le lei ane le au whiwa. O le luka lom tau poe wha, ia le a maua i se sa vali mo i tātou le nei aso. Luke chapter 4, e lua tusi ia le la avatu mo o le nei tae au, e te whaalongolongo i le upo a le atua. Luka lom tau poe wha, au lon whai upo e ono ma le fitu. Ia whapea fo i ma le ngaluenga i lua, whai upo mua mua nga i le wha. O le asal nei o lo o wha mnatuina i le kalena lau kerisiano o le asal Pentecost. O le aso na lilingi fo i le mana o le ngang pa ia, i lunga lau apostolu, ia na lato maua i le mana, na lato maua i le pule mai le li, lato te whai ai le ngaluenga. O se aso fo i mwhai ona whapeane, mau whape atu le nei tae au, o le aso na whanau wai le kalesia, tele ia vaenga na tutupu le aso lea, pe a tātou whai tau le upua le tua, o lo tala noa mai a te oe, mai tātou uma le nei tae au. Amen. Whai lasa leilau whaalongo le aso le te nei te lei o se manu lau ti o nei masina, whai on tātou wa ai ai, the theme for this month, so we can look at or look into it. As you heard the message last week, who remember the message last week? Or the book? Psalm 91. O le altato au tu vasolente nei o launga, ia malu puipuia o tato ainga. Ia le li, so nei tae au ina ia mawhai o na whaawawina pea le tato au tu o nei masina o le mana e manu man lo ai. Power to prevail. That is our monthly theme for this month. As we shared last week on Psalm 91, there is a lot for us to take in, to read, understand, and action the word of God. Amen. Hallelujah. But this morning I just want to share with you a very simple message from the book of Luke chapter 4 and Acts chapter 2. Nei tae au te fia tufa ma oi I tusi ia e lua. E whaawawina I pēl tatou au tua nei masina I ia le li. Whailau na whaautuina le tatou whaamalosi ma le whalai au le nei aso o le pule. Po le mana wa au mai e le atua. The power and authority from God. O le whaupoe ono ma whaupoe fitu, e te sila na iai le lukalom tau poe wha, lea o le a whaitawina mo I tātou, ia ma le ngaluenga lom tau poe lua, whaupu mua mua ngā il wha. Ai sila ma le tutoa me whaitau lei le, tustusinga le apostolu, ia po tangata o luka, o loo tala noa I le tofotofoina ma le whaososoina o Yesua o iai Yesu I lana misi, lana misiona. Mai ona whai mai leo ti Apollo ia te ia, o te avatua ia te oele nei pule uma. Ma lola tau mamalu, a wawa tuina mai ia te au, o te avatu ai foi I le o te manao iai.
O le nei a whai e teifo mai a te au, e whai ma au nei mea uma. O na tali atu leo Yesu o whape atu ia te ia. Satani e nalu e se ia oi o tua, a wau atu sia, e te ifo i le li i lo atua, wana o ia lava e te au auna iai. Amen. Ia se umawhai tau tatou ngaluenga ai ta auwhi mai i o le mana e mwhai ai ona e manu malo. O le pule wa au mai e le atua ia te oe e te wholau ai. O le mana wa au mai e le atua ia te oe e te whao ngā ina i lau wholaunga. E mawhai ai ona e manu malo ina tofo tofonga. E mawhai ai ona e manu malo ina whao sosonga. E mawhai ai ona e manu malo ina. So o se lui tau ma so o se mea e mawhai ona lua whaasangai. Ia le li. Lea la sa tato iai le vai aso lente nei. O le malu pui puia o tato a inga. O le iloa le leile e tato ona fausia se si o manga e fio ma iai le mamalu o le tua. Ma ia iloa le leile e tato ona pui le leile mamalu o le tua. Ina ia mawhai ona auane iai se fai totoa matala. E sao mai ai totonu se anganga whaalave lave. Ma tau mawhai e tai e se ina i tātou le mea o finangalo i aile atua. Amene. I ia le li. Lea lau o tātou i aile vai aso le nei. Pei ona tufa atu ma oil tai au nei. O lo wha manatuina i le kālena le au ke risi anu. O le aso na li lingi mai i ailea. Le mana o le anganga pa ia. O le aso na whaata ele ina aile au apostolo. O le au soo Jesu ke riso. I le mana o le nganga pa ia whai mei o latou tautala i ngana ese. O latou whaia wavenga. Ai whai tau le mta upu ato whai mei wa. O tele tangata ua whaolaina ona o le mana o le nganga pa ia na la unga i tangata o Peteru. I ia le li. So nei la tai au. O le mana le mawhai e ona e manu malo. Mawhai e ona o manu malo. O le mana ma le pule mai le tua. Amene. Ai tasi alua enga le watu ma oe le nei tai au. Ma tātou whaalongolongo to toa ai ma tātou whaitau. O le mea lava lea na toi tuli mai e satani. Amen. I ia le li. O le pule ma le mana wa umana au mai e ke riso ia te i tātou. Praise God. Amen. Mi ia le tua. Pasanga i lotu a oi mai whai ei. Oe sila fia o nei a te oe le mana. Oe sila fia. Ei oe sila fia le mana na te whelua i ma oe le ta alo iei satani. Whai ei, tala noa iei. Nanga mwhai ona e alala mai, mwhai ona utu lai atu. Ia ai ta filisau noa alti Apollo ia te i tātou. Ona o le tātou lei loa ma le mauti noa le lei. Le pule ma le mana ua umana au mai e le atua ia te oi mau. Ia le li. Amene. Praise the Lord. So, awane i whatanga ina o tātou talinga i pelongia i tātou el ti Apollo. Ia le li. Pai ei le tali na tali e le tangata o Yesu. Leo e malamalama mo tātou talitonu o Yesu o ia ole upu. I ia le li. I ia le atua o oe foi o le tangata ole upu. I ia le li. Lea la alu atu ia satani a fe mai Yesu. Satani e alu ia iou. Iou tua. Ua tu sia. Ia le li. So se taimi ala e o so whae ei o ele ti Apollo po satani. Angoi quote ele upu o le atua. Amene. Ia le li. Whae ei satani. Alu iou tua. Alu ese atu ia. Wai a te au le mana ma le pule mai le li. O te whai ai mea uma.
Amen. I ia le li. Aua ne I le iloa le pule. Aua ne I le iloa le mana wa umona tu ina mai e ke riso ia te oe mau. Tātou te wha to I lalo ina ai mea uma au e folau I lo sa folau ole. Folau ngā wha lea nganga o lo tātou iai nei. Amen. I ia le li. O iai la lau tusi ngā luenga I lua. Pa le la tātou me I le tātou tusi. Yeah, whai ona e whai tau whatas mau, or if you have your English translation, follow along with me. Wo o atu fo I le aso Pentecost, sa iai o malawa I la tau I le mea tas, ma le loto ngā tas. O na whaafua se I mai leo le taalili mai le langi, peisia I o le matangi waangi te le mai, ua tumu mai le fale sa la tau no nofo ai, ua I loa fo I la tau o lau lau feiva, peisia I o le afi ua vai vaina, ua nofo I o lātou lunga taito tasi, ua whaatumuina fo I lātou uma I le anganga pa ia, wa afua ai o na tautala I ngangana ese ese, pei o na fua I na mai e le anganga, o le ngangana ia te I lātou. Amen. O le vaenga mua le iai I e mwhai o na tātou malama whaatasi ai. Whai mai e tasi le no fuanga, lea sa poto umai le au apostolo. I ia le ali. Tasi le fale, tasi le no fuanga, lea ua poto umai le au apostolo. Lea ua lilingi mai ai lea. Le mana o le anganga pa ia, I lunga ia te I lātou. Ese le mana ia mo tangata e whaatalitali. Ese mo le mana ia o le tangata e usitai le upua le atua. Pei o le ua apostolo. Mai Yesu ea, o Ithea. O Jerusalem mai whaatali ai. Se ia o tau maua le anganga pa ia. I ia le li. E hoi le tā ua ai, awa ke so o ngā alu e le whai atu le anganga pa ia te adu. Amene. Tele I o tangata la wo. Tele I o tangata o tala inga I wo. A te lol me le tu. Le ise mana. Le ise whaatalitali. Le ise whaatali le taimi o le atua. I ia le li. A ese le mānai o mo tangata e whaatali le taimi o le li. E le ngata e alu ma le mana, e alu ma le pule, e nate mawhai o na whaatoi la loina mea umaya, e whaalave lave la na savalinga. Amene. O le isi ata le I le mwhai o na au mai mo I tātou, o le ata o le loto ngā tasi. Mai ea, sa iai umalawa I la tau le me tasi ma le loto ngā tasi. Tātou te mawhaia mea uma ina ua tasi o tātou loto. Ai tātou te le mawhaia pea. Pea ese o tātou loto. Amen. We can do it with unity. So there is power in unity. Amen. A honin tātou o mai whatas. Tātou te mawhaia mea uma I lea. Whaatasi mai o ke riso. Amen. In one accord, one heart, one spirit, one purpose. Le voi sa tātou talanoa ai aia. Amen. Le lotu a oi, wha malosi mai. Aua ne I manu malo le fili a tātou, whai ai. Wai brother, se wha malosi mai, ke vai lo, vai fo. E ke le sau lo, le sau fo. I ia le atua, amene, o le pule ma le mana wa au mai e le atua ia te I tātou. E le o se pule au mai ke pule fo I le stangata. Amen. Pai lau tua oi e le se pule ke fia pule ia ufa mole. Ai e le o se pule ke fia pule mai lo ainga. O le mana ma le pule wa au mai e le atua ia. E soli ai ngata
Akarawa. Ele o se pule ma se mana au mai soli e o ele stangata. Se tulou. Amene. Mele sau fia oi le tua. Au ai ke popole fu i lo tua oi. Au ai te popole fu i le stangata. Amene. Al mele oi u fa nga se fu il pule nei taimi ya. Amene. Vi ia le ali. Au le mana lea na li lingi mai e le tua. Leua fai maila i o tala lea tustusinga le tusi lea ngaluenga. Fai mai o le mana lea. Ua faa lea o ngā haina i le ua apostolu. A nganga leanga uma. Amene. Mea uma lava sa faa lave lave ia te ilatou. Leua. Leua faa lea o ngā haina i le mana mai lea nganga. Mai le nganga pa ia, wala tau tutuli ai nganga leanga, wala tau tutuli ai te moni, wala tau wha malo lo ai mai umalava, e o lava il tangata loto ti ngā. Amene. Pai loto a oi, o a mai lo loto. Fai ai, e ala e, fai ai, e o a mai lo loto. Faila ia whaatanga le mana o le tua e whaamaluluina lo loto. I ia le ali. Ua vala awina i tātou e whaapeo na vala awina o le au apostolo. I ia le tua. Amene. We have been called, as the apostles have been called, the disciples of Jesus Christ. Amen. But we need the power. We need the authority. Praise the Lord. Without the power and authority from God, we cannot do it. Amen. We cannot do it on our own. Amen. Ia le atua. Ua, no mana, no power. Amen. Ango e tap lo we need the mana li usu. Awa te whai anga oere mea. Vai ai. E ngase oele usu. Ai whaatanga le mana o le atua tātou te ngā lulue ai. Whaatanga le pule mai le ali i tātou te whaatou i laloina ai a nganga leanga uma. Amene. Le mana foi lea ma le pule lea mai le atua. Lea na whai mai e le tangata o luka o te fo ina atu ia te o tou le mana e soli eia ngata ma luka sfulu. Le tau te iei mtau po e wha, a mtau po sfulu e mauai. I ia le ali. E sel maa ngai ama mo le ave Yesu o mea le lei mo lana whanau. Amene. I ia le ali. Tā ua tele. O a mai o le nei tae au. O tau maua mai tātou ka malosi le nei tae au. O le mana e manu malo ai. O le pule tātou te mawhai ai mea uma. Amen. I ia le ali. Whaasolo la lau whai tau i lalo le. O le tātou mta upuna e whale tātou te iai. O le tele i o mea mana nei ana iai. Ai tasil meo te fia watu ia te oel nei tai au. Ia tātou malo lo lea. Ea, mana ia. Amene. Whakoa e sau fo i le lotu e whai mai maa ngai ari. E ofu. Ke alu le aso atoa e ngā le tasi lei tūlā le te suma iei. Ai vi ia le li. Anga ia fo iei. Fa umil tātou la unga le yaso se e fa longolongo le upo le atua. Aleluia. Ia le ali. Ai maua e outou le mana pe afi o ifo le nganga pa ia ilunga ia te outou. E fai fo i outou ma moli mau ia te au Jerusalema. Ma Iutaia, ma Samaria, e o lava i tulu inga o le lalolangi.
Amen. Ole fa fita uli lo e temile. We have the power, we have the mana, and we keep it to ourselves. Awole intanga tai o e failinga luenga. Amen. And like I said before, many people are going, already gone out there, but without the mana. And that's why they fail. Amen. But the issue with us, we have the power and the mana, and we just relax at home. Amen. We got nothing to do with the power and authority from Jesus Christ. Amen. So remind your neighbor, turn to your neighbor and say, you have a duty. You have a responsibility. Ia fai oe mamoli mau. A mata mai fea. Jerusalem ma olo tala noa I totono olo a inga. Amene. Samaria olo tala noa I lo sio manga longo winga taona. Fa lau tele atu lau moli mau I lo a inga lau tele. O lau nuu. Pi ia leli. O lau ngā luenga. O lau kampani. Se ia o atu I fea. I tulu inga ole lalo langi. Praise God. Apela letia lala melita ya o I faolaina se anganga talu ona a mata tato nga luenga I lau tala inga po lau moli mau. Do something. You have the power. You have the authority. Amen. Ya. Pe ese lau tala inga nai fai. Hallelujah. I ia le ali. Ai mau ai o tau le mana. Pe afi o ifo le ngang pa ia ilunga ia te o tau. E fai fo I o tau ma moli mau ia te au Jerusalema. Amene. O e sangata e fie moli mau. Amen. Ta tau te tau le o lava e so eni mea tau te moli mau oi. Ana e te ka milo I to tonu o le loto I fale o tau ainga. E lopo e ni anganga I le o faola ina le mena ta milo ai le o exercising ai ta tau le mana. Amene. I ia le li. E si mea ta ua le I. O le taimeo ia Yesu I le ilana ngā luenga wha misiona. Na ia Yesu I lalo o le mana o le anganga pa ia. Everything Jesus did on the mission, He was under the anointing of the Holy Spirit. Amen. Mea foi lea lenga whai ato Yesu wa venga, wha malolo ato Yesu mai, wha tu lai pipili e whai mai alau whaisai o lea. O le mana o pele sepuro. O whai e el tangata lea wa venga. O wha malolo e el tangata lea mai. Amen. I ia lea li, ai ngalo I lau ali ia. O aina wha uina Yesu. O le anganga pa ia. Who baptized Jesus Christ? The Holy Spirit. Ele iso o ngā anu la Yesu e whailinga luenga. Amen. Ele iso o na sau Yesu e whaile misiona. Na papa tisoina Yesu lea. Le mana o le anganga pa ia. Le ana sau e lo e whainga luenga ia. Te talo e tūla I le oti. Te talo ea e malo lo le loto mafatia. Amene. Aleluia. O I lava e sau ma le avenga ia. E fo I ua wha sau loto ina. O I e sau ma le loto maa e fo I ua. Wha malulu ina e le atua. Amene. Ona o le mana o le anganga pa ia. Amen. So le mea fo I lea as we journey along. Tu tupu ni mei te tono le ngā luenga le atua. Aua e te ula iai. Amen. Lael mana tupu lau apostolo ina walilingi mai le mana o le ngang pa ia. Tau tala I ngangana ese. Mi ia le li. A tupu wa venga I tono le ngaluenga le atua. Aua tātou te a. Tātou te ula iai wan mele le fai e istangata.
Mai o pepelo i o mea le wali inga. Aleluia. Amene. Femele i o Yesu le wali ia. Usoe. O a o keriso. O a o Yesu le Nasareta. Na wha uina a uele ngang pa ia. E whaile ngā luenga umalava. E ale tu lava. O le ula i le atua. O le whai le atali o tangata. E wha amanga loina o ia. A o le ula ngia le anganga pa ia o le atua. E le wha amanga loina le tangata. Amene. E ale winga o tala. Tangata e le tali tonu i ngā luenga le anganga pa ia. Amene. Amen. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the evil, for God was with him. Yesu o Nazareta o le na whauina i le atua i le anganga, pa ia male mana, pa sila ngā luenga sifulu whai pa tolu sifulu malvalu. Amene. O ia sa femali wai, maanga lelei, ma wha malo lo atu ye na wha toi la loina o malava, ele ti apolo, a wasa ia te ia le atua. Amene. Ele i wha nau lo Yesu matua alu lo whaile misiona. Amen. Aina, na wha uina ele atua ile nganga pa ia male mana. So as us, we need the mana, we need the power, we need the authority to do the work. Amen. I ia le atua, po le ale tumu o le tātou i ka le sia, po le ale le ofi o le tātou whali, ai ale ise mana, i ia le atua. Amen. Ele mawhai on tātou whai al ngā luenga. Hallelujah. Praise the Lord. Mai le moli mau al tangata leo Paulo ino watusi le ka le sia i Kornito. A i mātou o mātou tala i atu i a keriso na whaasātou roina. O le mea e tausua iai i utaia ma le valea ia eleni. E peitai o o vala awina. O i utaia a toa ma eleni. Ua whai keriso ma mana o le atua. Ma poto o le atua i a te i lātou. Amene. A whawhai ngofie. Mele le mwhai mai e le apostolo i le kalesia. Kornito, o te lea luatu i a te o tau le poto i upu. O manatu al tangata. E o te luatu i a te o tau male mana. Mi ia le li. Wal mele le whai mai e iu taia ma eleni. La tau te le malama i le mana o le ngangpa ia. O le sa tauro lea, o le mea valea ia te i la tau. Amene. E whai mai tangata e tali tonu li sa tauro keriso. A wam ta upu li sa tauro, o lea. O le mana lava leo le atua ia te i la tau e wha atua tua. Amen. Hallelujah. O e tali tonu i le mana o le sa tauro. Praise God. Amen. Ke maua la i le, mua te salonia, mua whai ue lima. A waele i o atu, la mātou tala le leia te o tau na o le upu. A o le mana, male anganga pa ia, a toa male mauti noa lava, ina ua o tau i loa la mātou a mio, ono o tau, a o mātou i iai ma o tau. E sel maa ngai o le ofa kasi o le iai o le mana male a mio. Ale whainga tā i ona i loe tangata o lo i eile mana i ate oi. Pe a lele leila wa mio. Amen. I ale ali. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. Amen. Tau le whamtalaina lau tangata. Ale le ia lau a mio. E loa e tangata o le atali o le tua. Loa e tangata o tātou o whanau o le tua.
Amen. Ia le ali. Me foi le na ia fa malo se le kalesia Filipi. Ina ia o iloa o ia ma le mana o lona toetu mai. Ma ia fa atasi au i ona tinga ona ua fa atusaina au ia te au i lona maliu. Pe a fai lava ia te au ona o atu i le toetu mai o e woti. I ia le ali. Me leo ua fa atusaina i le apostolo o ia lava i le tangata o Yesu Keriso. Ona o le mana ua tu ina mai e le atua. Amen. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Amen. Iele tua. Hallelujah. Yang fai mai fo i le kalesia Kolose awawa fa tutuina fa tasi tatou ma Keriso. Ua fa no nofo fa tasi fo i tatou ma Keriso I fea. I le langi. Amene. Pe a e fa tua ilona mana. I eleli. Moe miti le aso. O iaiso fa moe te toe fia tu fa tasi ma Keriso I le manuia e fa vavau. Amene. E ia verso lenten ne ia. Na o lo tali tonu lava. Amen. Just simply believe Jesus. Hallelujah. Tau au lo tali tonu. Tau au lo fa tua. E te maua I le ola. Amen. Are we okay? Ia le la fa uma. Mai le fai upu nai tolu. Tusin ngā luenga le tātou te iai. Mai wai loa fo I la tau o lau faiwa peisia I o le afi. Ua vai ina. Ua nofo I o la tau lunga taito tasi. Ua faa tu muina. Ua faa tu muina fo I la tau umai le ngangpa ia. Ua afua ai o na tautala I ngangana ese. Pei o na fo ina mai e le nganga o le ngangana ia te I la tau. Amen. I ia le ali. Kei loa e manao se mea. E whaia e le tua mo oi. Amene. I ia le ali. I lunga mta upo le ustai na whaatali le ua apostolo. I lunga mta upo le whaatuatua na lato ta ofi ma waile upo Keriso. Ai o. Whaatali Jerusalem ma se iau tau maua le mana o le ngangpa ia. Ona tau atu le whai o tau ma moli mau. I ia le ali. Le alaua, fai mai ua whaatumuina I la tau I le mana o le ngangpa ia. Hallelujah. Amene. I ia le li. O le whamalosi fo I le mo tātou le nei aso. Pe o le tātou ia le tātou au tū o le mana e manu malo ai. Amen. The power to prevail. E ia mawhai o le tātou wa. Mawhai o na tātou loto te tele I le li. Amene. Pe ona tusi ai lima o tama loi le kalesia e Efeso. Ma ia whape atu Efeso. Ia o tau loto te tele I le li. Malea. Ma losi o lona. Mana. Amen. O mea uma lava ea. Mana o mia e tātou le mana mai le atua. Mana o mia e tātou le pule mai le atua. Tātou te whai ai le ngā luenga. Amen. E le whai al ngā luenga le atua I tātou tō tele. E le whai al ngā luenga le atua I tātou tofi. E le whai al ngā luenga le atua ono watumu tātou lotu. Amene. Tātou te whai al ngā luenga le atua male loto tele. Male ma losi mai o lona mana. E ma whai e on tātou manu ma lo I mea o lo tātou whaasanga. Amen. Ia le li. Ole whaamalo si au nā mo tātou nei tai au. Nei fo I aso. Aua nei ngalo ia te oe folanga le atua mo oe. Aua nei ngalo ia te oe polo misia le atua mo oe. Nau e manuia.
Nau a posisi o le atua le mea na e mana o ai. Nau wha manuia le atua ia te o e tusa malau tatalo. Amene. Nau a wha manuia le atua e tusa malau sa ilinga. Amen. Vi ia le li. Ai awane ngalo ia te oi. E mana o mia e tātou le mana ma le pule mai le atua. Tātou te whaia i pea le ngaluenga i lea aso, ma lea aso, ma lea aso. Amen. Na o mia le tātou wala au. E mana o mia le tātou tangi atu i le atua. Ina ia lofa mai. E fōwai mai le mana o le angangpa ia. Tātou te whaia ai le ngaluenga. Amene. I ia le li. O le tātou whamalosi na le tai au. A lofa mai le atua. Lona mana, ma lona angangpa ia. E na te wha atoa ia te oe le sa vali o le tala le lei le nei aso. Praise the Lord. E le whai al tātou ta talo le nei tai au. Mele mo ine i o fonga. Praise the Lord. Before we pray, close your eyes. Mafau le tua. Amen. I ia le li. Le mwhai on tātou manu malo ono watele ni mea i o tātou lima. E le mwhai ono tātou manu malo ono wa iai le tamau ainga i a te oi maa. E mwhai ono tātou manu malo ono o tātou maua le mana mai le tua. Ta maa wa si atu o mātou lima i a te oi. Le tama ma le teine. Mātou uma lava le tua o lo ainga. I lungo o whātua tua le li. Mātou whape atua le nei tai au. Mātou te mana o mia le atua lo mana. Le pule mai a te oe peona e fola mai. Mātou te soli ai ngata ma akarawa. Na e whauina i mātou le li. Se yo mātou folau ai. Se yo mātou whai ai le atua lo fina ngalo. Ma ia mātou whaalea o ngā ina ai le li i ngā luenga le pō liuli. O lo tau mawhai pēr e whaaleanga i mātou ta mā. Nei tai au le li, o ai foi o si ilona a au, o lo o iai se mana o ngā lilo ilona loto. O lo o iai le tua se mana o ngā o lo ta oto ilona fina ngalo. Ta mā wana oe te mala malama. Wana oe mawhai ona i whaafeiloa i le mana o ngā le nā. Al mātou ta talo whaatau anau le nei tai au le tua. E pei ona mātou whaalongo. I lungo o mātou whaatua tua le li. Ma le mātou tali tonunga o le mana mai a te oe, mātou te manu malo ai ta mā whaafeiloa i le mana o ngalina. Nei aso le tua o ai foi o le ainga o le tua o mātou o mai le tua o lo maua i mātou i ngase o le tino. Ia whaamalo lo i le mana whaamalo lo lau fio. Lo a au whaamalo lo le tua whaamawhana ina i mātou. E maua pe i mātou e whainga tā ma puapua ngā. E pei ona fola mai e Yesu. Al mātou tali tonunga le li. I ai le aso ma le taimi wa uma ona e tupoina. Tātou te toi wheiloa i ai maoi. Ioe mātou te ui puapua ngā. Mātou te sava lia le atua whainga tā o le ala. Ai le aise mea le atua e ave sea o mātou loto. I au folanga ma upolo misi le atua. I ia le tua le nei tai au, anganga pa ia, tai tolua ina le tua i mātou uma. Pe a mātou ta ape atu fo ili nei vai aso le li, alofa ngia le tua. Aua nei whaatanga ina le tua, anganga whaalave lave, ngā luenga le pōli uli, e ave sea le tua la upu mātou whaalongo ai. Wa uma ona e tutu lima mai le mana, ma le pule ia te i mātou. Mātou te manu mā lo ai ta mā. Po le alava le tūlanga. O le pule ma le mana wa uma ona e au mai mo i mātou. Whamanuia i sio mātou ainga i ka le sia. Whamanuia le atua nei a mātou whanau. Whamanuia le atua i le au whaipese. O lo o tāpena ina ouvi inga. Whamanuia le atua i le au whai ngā luenga. O lo whapenao na ngā lulua i to tono o lo whale i le aso ma le aso. Ia iai le tua o manuia. O le mātou wala au lea, o le mātou ta talo lea ta mai a te o le nei tai au. Whaafeiloa i le tua o mātou mana onga. Whaaftai, sili o mātou loto le li, ono lau upu,
Mātou whaitau ma whaalongo. O lo maua pēr le avanoa. O wā mātou te le iloa le aso le tua. E o mai ai le onge whaaleanganga. Mātou te toi wala au atu wa le toi langona mai I mātou. Mātou whiu le tua e sa ili ai lau tuspaia. Se upu mātou te toi whaitau ai. Ai whaaftai le tua. O lo mātou maua pēr le avanoa. Whaamanuia fo I le tua. I le whanau. A ngai mai le west a wāl mātou mawhitanga le nei aso, mai se fo I le lii o a inga ta itasi o sio mātou I ka le sia, mai lātou uma o mātou le mafuta le nei aso, vai lua tutusa so mātou manuia tama, mātou te fia feiloai, ma oi le manuia e whaavavau e ta pena ina mo I mātou. Mātou tatalo le tama e awala atu, mātou o lii o Yesu ke riso, ala langa whaatasi whanau o le tua, Amene, ma amene, ma amene. Ia, amele o mai team, se tātou pese lea, pa umal tātou sauninga le nei aso. Praise God. Metele tula I men leita e au, alu e whaafeiloa I sei se tele I whaatalo whai, say hi, say hello, hallelujah. Go and hug somebody this morning. Give her a smile. Estala manaya. Ave ele upo le tua na whalongo ai. Ready? Ready? Saunile ave lau taulang siva I le tua. Uma, Hosanna, Alleluia, ile tua, wa mamalu ile sauninga. Uma ile tua, le awa, geluma tangata uma, Hosanna, Alleluia, ile tua, wa mamalu ile sauninga. Pati patia, corona lofa, lewa mawalunga, waya leala, upumoni maleola, lewa tamawa, aile salazo. Ave lau taulang siva I le tua. Tabita le fai salamos, ya peseia, vanta pati popo le mana masiva mani e iona luma. Hallelujah. Tabita le fai salamos, ya peseia, vanta pati popo le mana masiva mani e iona luma. Ia le tua.
pati. Yo, ya oile tua. Ke tau ya te oile tua le vinga. Wa oi o le ala. Opu moni maleola. Estasi mai ai sa lo mai. Yo, yo, yo. Tai tama. Tai Yesu. Swafa mamalo le tua tama, le tua le alo, le tua le anganga sa, tuina atua i le tua lau i kalesia e oma le manuia. Amene, ma amene, ma amene. Ave spate via le tua nei tai au, ya tato walala mai lalo whaftai.